Balkan je veliki i lijep riđan. On ima mnogo poznatih planina i zelenih dolina. Ali danas idemo u jedno potpuno posebno mjesto. To mjesto se zove Sandžak. Sandžak je velika historijska regija. On se nalazi tačno između države Srbije i države Crne Gore. Najpoznatije mjesto u Sandžaku za dugu, oštru i strašnu zimu je grad Sjenica. Sjenica se nalazi na ogromnoj visini. Ona leži na velikoj pešterskoj visoravni. Visoravan je velika i ravna zemlja visoko na planini. Zbog te velike visine, priroda oko Sjenice je nevjerovatna, ali je u isto vrijeme jako surova. Ljudi na Balkanu imaju jedan poseban nadimak za ovaj grad i ovu regiju. Oni Sjenicu zovu Balkanska Sibirija, a Pešter često zovu Evropski Tibet. Zašto Sibirija? Zato što su zime ovdje duge, teške i ekstremno hladne. Zima u Sjenici ne dolazi u decembru. Zima često počinje mnogo ranije. Već u novembru, veliki snijeg pada na zemlju. Temperature idu jako brzo ispod nule. U januaru i februaru, temperatura često ide ispod -30 stepeni. Ponekad ona ide i do -40 stepeni. To je apsolutni rekord na cijelom Balkanu. Voda u malim rijekama i potocima se potpuno zaledi. Drveće izgleda kao bijeli kristal. Snijeg pada danima i on je jako visok. Ponekad snijeg na Pešteru ima visinu od 2 metra. Hladni vjetar puše jako brzo preko ravne visoravni. Taj vjetar je opasan. Kada čovjek izađe vani u rano jutro, on ne može normalno disati. Hladan zrak bolno reže lice. Sjenica i Pešter tada izgledaju kao jedan veliki, nepregledni bijeli okin. Ljudi moraju nositi jako toplu odjeću, debele zimske jakne, kape i tople vunene rukavice. Kejo su ljudi koji žive u ovom hladnom, bijelom gradu. Ljudi u Sandžaku i Sjenici su većinom Bošnjaci. Oni su nevjerovatno jaki, vrijedni i ponosni ljudi. Zima je veoma teška, ali oni se apsolutno ne boje. Priroda je izgradila njihov jak karakter. Oni su čvrsti kao kamen na planini i hrabri kao vukovi. Ali, oni imaju izuzetno toplo srce. Ljudi u Sandžaku su poznati kao najbolji i najveći domaćini na Balkanu. Kada putnik ili stranac dođe u njihovu kuću, oni mu odmah daju sve. Oni mu daju najbolju i najskuplju hranu, daju mu toplo mjesto pored vatre i čisti krevet za spavanje. Gost je za njih prava svetinja. U Sjenici, komšije mnogo pomažu jedni drugima. Kada padne veliki snijeg, niko ne ostaje sam. Svi muškarci izlaze na ulicu i čiste snijeg ispred tuđih vrata. Ljudi na Pešterskoj visoravni imaju mnogo životinja. Životinje su njihov svakodnevni život i njihov najveći posao. Oni čuvaju hiljade ovaca i krava. U ljeto, visoravan je prelijepa i zelena. Trava je odlična, puna zdravih vitamina i raznog cvijeća. Životinje slobodno šetaju po velikim poljima i jedu tu svježu travu. Pored ovaca uvijek idu veliki i opasni psi. Ti psi čuvaju ovce od gladnih vukova. Ali u zimi, situacija je potpuno drugačija. Snijeg pokriva cijelu zemlju mjesecima. Životinje ne mogu naći hranu vani pod snijegom. Zato ljudi moraju raditi jako mnogo u ljeto i jesen. Oni kose visoku travu i suše je na toplom suncu. Tako oni prave sijeno za zimu. U zimi, životinje su u velikim i toplim štalama. Muškarci svaki dan izlaze u strašnu hladnoću. Oni nose teško sijeno i vodu za krave i ovce. Životinje daju ljudima svježe mlijeko i dobro meso. One bukvalno čuvaju ljudski život u dugoj, teškoj zimi. Od tog dobrog i zdravog mlijeka, žene u Sjenici prave jedno kulinarsko čudo. To čudo se zove sjenički sir. Sjenički sir je daleko najpoznatiji sir na cijelom Balkanu. Žene prave ovaj sir po jako starom i strogo čuvanom receptu. One muzu ovce i krave jako rano ujutro. Onda stavljaju svježe toplo mlijeko u velike posude. Posude i ruke moraju biti savršeno čiste. Žene dodaju mnogo soli u sir. Sol čuva sir od kvarenja. Onda one stavljaju sir u velike drvene bačve. Sir stoji u slanoj vodi sedmicama. Taj sir na kraju postane potpuno bijel, tvrd i ima jak, fantastičan okus.
Ljudi ga jedu apsolutno svaki dan. Oni ga jedu za doručak, za ručak i za večeru. Uz svježi, topli hljeb i crni čaj, sjenički sir daje veliku energiju i grije tijelo. Pored sira, sjenica je jako poznata po odličnom mesu. Duga i hladna zima traži jaku i kaloričnu hranu. Najpoznatija hrana od mesa u Sandžaku je sjenički suđuk. Suđuk je tradicionalna kobasica od goveđeg mesa. Majstori uzimaju najbolje i najkvalitetnije meso. Oni stavljaju bijeli luk, sol i crni biber u to meso. Onda oni suše taj suđuk na jako hladnom zraku. Hladni vjetar sa peštera suši suđuk sedmicama. Suđuk tada dobija tamnu crvenu boju i savršen okus. Također, žene u Sandžaku prave jedno prelijepo jelo. Ono se zove mantije. Mantije su mali, savijeni komadi tankog tijesta sa mesom. Žene prave male kuglice od tijesta. One stave mljeveno meso, luk i biber u te kuglice. Onda ih peku u toploj rerni. Kada su mantije gotove, žene dodaju hladno kiselo mlijeko i bijeli luk preko njih. Mantije su jako tople, masne i ukusne. Cijela kuća miriše predivno nedjeljom ujutro. Život u kući tokom zime je miran, tih i veoma topao. Centar svake kuće u Sandžaku je peć, šporet, na drva i ugalj. Vatra gori svaki dan i svaku noć. Muškarci donose mnogo drva i uglja pored kuće mnogo prije zime. Ponekad, jaki snijeg pada 3 ili 4 dana bez ikakvog prestanka. Putevi do drugih sela i gradova su tada potpuno blokirani. Auti, kamioni i autobusi ne mogu voziti. Ljudi u malim selima su tada potpuno sami. Ali oni ne paniče i ne boje se. Oni imaju punu kuću dobre hrane, imaju drva za vatru i imaju svoju porodicu. Stari ljudi sjede pored peći. Oni piju bosansku kafu i pričaju duge priče iz stare historije. Žene pletu tople vunene čarape za djecu. Djeca sjede u vunenim čarapama, gledaju kroz mali prozor u bijeli svijet i piju toplo mlijeko. Zimska noć u Sandžaku je vrijeme za sigurnost i odmor. Historija Sandžaka i Sjenice je veoma usko povezana sa Republikom Turskom zbog teškog života, siromaštva i prošlih ratova. Mnogi Bošnjaci iz Sandžaka su ostavili svoje domove. Oni su otišli u Tursku tražiti bolji život. Veliki broj ljudi iz Sjenice, Novog Pazara i Tutina danas živi u Turskoj, mnogi žive u Velikom Istanbulu, u čuvenim naseljima Pendik i Bajrampaša. Također, mnogi žive u Izmiru, iako oni sada žive daleko, pod toplim egejskim suncem, oni nikada nisu zaboravili svoj Sandžak. Oni nikada nisu zaboravili duboki snijeg, sjenički sir i hladni vjetar na pešteru. U ljeto, hiljade ljudi iz Turske sjednu u svoje automobile. Oni putuju danima na Balkan. Oni posjećuju svoju rodbinu. Oni dišu čisti planinski zrak, jedu mantije i kupuju suđuk za put nazad. Ta jaka veza između Sandžaka i Turske živi i danas u svakoj generaciji. Danas ljudi u velikim gradovima slušaju vremensku prognozu na modernim televizorima. Kada spiker na vijestima kaže, sutra ujutro u Sjenici -30 stepeni, ljudi u gradu se mnogo čude. Oni piju kafu u toplom stanu i misle, kako neko može živjeti tamo u tom ledu. Ali za hrabre ljude u Sjenici, to je samo jedan sasvim normalan zimski dan. Oni duboko poštuju moćnu prirodu. Zima u Sandžaku uči čovjeka velikom strpljenju. Uči ga da on ne može kontrolisati sve stvari. Zbog surove zime, ljudi na pešteru su bolji, snažniji i mnogo bliži jedni drugima. Zato je Sjenica istovremeno